Mai ka khwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube channel biak tun rei net la mai thon riu dare asai November tarik nai kum singnai na chui na padai the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in sam the call Senapati November tarik khat United Naga Council ri ka khwai mak mai naga mai ganai ru khau lo chuan metan lut sumai ban kailau mai ti haitan na nu ni mak mai indau kan the October tarik tamru na khat kum singnai na chui na padai nung tai pau mai naga tribe mai v rangau blason kodom kholen khani dalau liai kholen kanai da arambai tangle ri lamsang areas infal khori nimzai na sian asut kan mai khani ban ran na kailau kan chonge kanai tai thobal khori goi phungna senapati tat khang tat bau mai changkam khau nimna ban kailau kan chonge Naga apex body teri Manipur khau buru na kanai inbulat lu nai gong kan mai khau Naga mai kasau na communities azuri kung mai ariu na gong kan chongi tuna sakane Manipur donglat lu khau kuki chu le mai tais ka khau chu sak mai nai dat khang Naga mai ringam mai lung khau karambam chongi tiki Naga mai ru khau si mai tan azu ta lo bam mai in thak mak na bam mai ti hai pen mak mai indau kani tuna sakane UNC ri ka khoi nai minun ta phupa lana ka tup mai lung khau dandi ti lau khang state authorities kau demand su kan the kumna lo thilai na ka biu mai nai khang inchup mai la san su lawu tuna demand su kane inbu na ka zinai mai social society organization nun rui mi tuang lam khau zau gut lau khani sanghoi kane mi da khau UNC rui changkui changda khau sian nai mai nim zai mai khani kapin karem mai tan hai in thak lo khang su lawu tuna ka zinai minun khau appeal su kane inbu na state khau lungba mai mai kai me khang ka khat lo na national highways khani inter district highways khau sian nai mai khani ka kha mai hai in thak lo khani sanghoi kane Churachandpur November tarik khat Songol village Sangaikot subdivision Churachandpur district khau Inpan lekha surum lau mai suangtu khori food poison suna ganru hospitalized sukanthe police chongcham thilai na Songol nam khau food poison khori ganru Churachandpur district hospital kha pungwang kanthe milung khau tai intu mai gan pangu ka zawi tuna sakane mi tai nam khau kai khun asak jingbang tak tu kariu kan mai khau gan khat kai rui kha surum lau mai le tuna inpan suang kariu lau mai phungwang na mi gan tai tu mai nun food poison sukan chongi tuna cham te ri ti thai kane inpan gan tu lau mai koi tai Kaniu bungsu diarrhea khani inrui na Churachandpur district hospital khau phungwang kan chongi tuna sakane mida khau nungshang village ukrul district khau ni gan thau nai num khau rui raigong mai inpan tu lau khau rui kanai khang sina Assam rifle ri raz abami tuna sakane Assam rifle ri first aid ti lau mai town district hospital ukrul khau raz au khang phungwang tat kan ni tuna sakane Tamenglong November tarikat Yvonne Guikhanliu pa mai rui University of Strathclyde Glasgow UK khori Master of Science in Cancer Therapies distinction khauloi pat kante Yvonne Guikhanliu pa mai hai Aaron pan mai khani Dr. Aching Liu ka mai report mai na rai mai ye Amity University India khori ni MSc kamai loi lau kan chongi asailuan MSc Cancer Therapies khauloi dat mai hai master degree kanai mai ye Yvonne Guikhanliu pa mai tong research or dissertation to award in Phang Mai, Dr. Mary Boyer China utilizing better models to interrogate and develop treatments for hard to treat cancers, comparing 3D models and how they affect 3D spheroid formation, hypoxia, and drugs penetration using the U87 glioblastoma cell line to my project title called Research Sukantonge. Kumna dawla nai October tarik tamru na khat kum singnai na chui na padai khau convocation tat kai kan me khau MSc Cancer Therapies Master Degree tai patkan chonge thai lau nu ui University of Strathclyde Thai Cancer Research UK Formulation Unit tuang kabam subami intaw kan di kapum khau cancer inaw mai inbu ku na pa mai lung khau MSc Cancer Therapy Seri Cancer lam khau phugut inbu mai khani anti-cancer therapies kadai suna drugs discovery cascade khani clinical trials ko mai lam khau kathai khange Infal November tarikhat Pan mai kai khwang Assam Manipur khani Nagaland jong get together kam Felicitation program Tarung Infal khau unity is strength to my team khau tat kai kan the kamung khau tai changhim long pan mai MLA 53 AC Tamenglong re chief case sulau kani kumna chaitali pan mai IRS ID principal chief commissioner of income tax Northeast region
Gai Gongdin Panmai IRS Principal Chief Commissioner or Principal Director General National Academy of Custom Indirect Tax and Narcotic Khani Asin Panmai former Chairman ADC Tamenglong Kani Guest of Honor Chief Host Khani Pauchalin Panmai Re Function President Sunakasa Laukane Pan May Kai Khong get together mung khautai November tari khat hai tingkum pum Pan May Kai ting mix suna ngagbam khang lading la laukane asai thong mung khautai Pan May Kai ngan goi region samna goi lungthu tu cham laukane New Delhi November tari khat Goods and Service Tax hai tatkan mai bu charuk lungkhau October bu khauri ka kha pat kai liang mai bu sukan the cham thailai na India ko pum ton GST October bu khau dangka trillion akhat point rik chat na chanai in phang tangkani tuna sakane mi hai October bu khau mansai goi recent transaction gaina sukan mai khauriye Madrid November tarikhat spend tong duiba khani nai pat bia khau dui dai khauri November tarikhat irai ngan lungkhau mansai gan phainai na pungo thaitang kanthi tuna Center of Coordinated and Integrated Operation Valencia region rei ti thai kan the mi tai Valencia region khau thai mai phainai na kanai tang mai kumna Castilla-La Mancha khani Southern Region Andalusia khori khan thum thai kani tuna chamte ri ti thai kani Valencian Regional Government Re Valencia Congress Center hai thai me pumta laukhan khang sa indau kani mi the research and rescue operation tat kai ba me khau mansai thai missing inbu kunu me nai me jangri sa indau kan tonge Spain Minister of Defense Margarita Robles Re Armed Forces Paipungu members sai dui dai khori kabiu diang mai bam nun khau research and rescue operation ta in kha khang thaulo kan thi tuna sakane dui dai ran me ta Tuesday non singbang ri ka hauna Wednesday lauthun phau gong kan chongi Spain Ministry of Transport and Sustainability Re million trina pungu euro sai emergency fund suna silang mai chang nun katam rai khang tipat ni thi tuna sa indau kane Aizol November tarikhat Mizoram Chief Minister Laldu Homari National Food Security Act Scheme Bangkhauri Napsam in Phang Taumak Mailungsi Mainun Khang State Government Re Special Ration Card Tipniti Tuna Sa Indau Kanthe November Tarikhat Nung State Hand Holding Scheme Khatin National Livestock Mission Loan Sumai Mungkhau Mizoram Chief Minister Re Special Ration Card Hang Mai Machu Hai Kai Khun Singnai Phaipungu Khang Tipniti Mikhau Hai Lakhat beneficiaries Rikadau Chamitai Latau Puniti Tuna Sakane Beneficiaries kada ni mai khau hai local council khani NGOs nunrui government in khalo khang laldu homari changhoi kane Mizoram ration card holders sai categories kathum nai zin mai Antyodaya Anna Yojana or AAY Rimai Priority Household or PHH khani in phuan mai non NFSA tuna naye kumna asailon tipat ni mai special ration card hai hang mai machup ni tuna sakane Tamenglong ting nai luan Matthew bu tarikanai kum singnai na treat na padai lau chuan kalan ting zin nai na ye zingbang tingpuk in thane Matthew bu tarikathum kum singnai na treat na padai lau chuan kalan ting zin nai na ye zingbang tingpuk in thane mai ku waina king in sui na king lau makhanta Guikhanliu Malingmei YouTube channel Pektun Roi Net Lau Mai Thon Riu Dari Asai Khang Thu Cham Hai Khoringa Lau Thei Chuanung Sarman Khatikula Khone Thai Mai Ka Wai Na King and Sui Na King Lau Pdiu Khang Rai Na Ti Thai Pare Ning Thau Ka Lau Chuan Khwang Ru Ma Khai Kai Magan Rui Mai Ka Wai Na King and Sam Da La Kho Chuan Ku Thei